At tuyen, to'y kabarbaro nga programa, abay sana ilokado drama nga makaipahay diragsak, ken liwliwa kabayata rigiting kay paraktar tarabaho, wenno patagina na. Kuyo ganda karod, gagayam ko dita taintay dinggen, da ito'y pakasaritaan, kibida tayo ani. Pepita! Diling, adda ni Ma'am Laika, dara sumamaban ilukat tigate. Wan, Pepita! Ay, iyapurak mo tiyag blansa. Tap na matulungak to ni Diling agluto. Pepita, mawawag. Ikanak man iti inuman. Ay, una na, mabit lang. Ay, naimbag lakit tinta na ikapil ko ti picture iti abay ko. Darasa, mawawag ko na yan. Ay, una na, umayan. Dahito yung tidanom na na. Agyaman na, Ay, hurekla na bang aran. Agyaman na, Pepita. Ay, dakaymot na na. San kayo agyaman? Tanay karya pagsirbyan kayo. Kini Ma'am Laika nga nakyaw. Saan da ko maunay apaka kumikuman? Ay na, ano makapagnaakla kuma? Hapon, ayan. Sipod na disgrasya kami iti day di asawa kat nagpalinakmatan nga inutil. Mabalin aday ito tinayog adagasat yung. Agyaman kay kiti ay ti Diyos. Tanila ang tata Pablo nga asawa yung tinala na iti panakadisgrasya yung. Tsak masinunoona ni Apo Diyos tinangalakan ko na Pepita. Ha? Nay? Apoy matakas na ti sa uyo, nana? Gaputa nagadot basbasol ti asawa. Bayat ti panagbiag na. Ano niya? Nasaya at kumaano nakapagpakawan sakbay anatay. Saan man? Takala at ipapatay na. Ni, nana Rosing, datayon ti mangikarkararag iti asawa yo. Auri ado ti basbasol na ano denggan ti Diyos dagiti karkararag tayo. Barang awata na mutlang iti pagarian na. Dahito ti vitamin nga ipainom mo kini mamang. Di mo liliwayan nga ipainom iti daytoy wan? Wan, ma'am. Daytoy mati kagat-gatang ko itaagatas na. Tapno na pigsalat ta ti resistansya na. Ha? Nay, taymat kang inginaan agatas daytoy Ma'am Laika. Wan, iso ti kayat ko nga inuman ni mamang. Tapno na pigsalat ta. Ay, maghastusan kayo. Ano kastoy tigatas ni Mamang yung Ma'am Laika? Sana bale. Diyak masayangan nga gasto. Basta para lakin ti kini mamang. Sa bagay inayumat. Kun naanos kanumat kada kayaw idisi ka ti ubeng, ma'am. Wendeling. Iso kayat kumat nga iparik na kini mamang ti kinaanos ko kenkwana. Ta iso tinangan anusan na kanyak idi ubingak pa. Apaya may kulkuling kakamuto. Anya man ang sipang panunutan. Ni Pepita. Ha? Apaya pang panunod naman ang gigayam ta. Makalawasin nga wan. Yung aging gayta, di pa imawag. Hay nga kamuto. Saan na ta? Akan ano ni Pepita? So nga di mo pakaburiburan no saan man nga umawag king ka. Marikutanak lata. Amutang nga rod no nasayat winusan di ka sa saad na itibaro nga amo na. Tinatapay mo't padamagan. Umawag tulat ta. Anya ka tanong pasyaran tayo ti pagpapaayan na. Anya, mga isos, kayat kamuto. Oh, tapaya di mo kayat. Kaputa, saan tapay nga amo? Noan niya ti kababaling dagiti amo ni Pepita. Isu nga rod ang mapantatap no mamuan ta. Ay sus, santa nga agdur-dur so kamapan. Tama nga no, pakamat data iti aso. Adamot ni Pepita, mangikanawa ka data. Nga sus, nasaysaya at nga urayan talatan ti yawag ti gayim ta. Sa saan tan ngagtakta kamapan. Oh, papanam diling. Ay ikwa. Adalang inakgatangan iti tiyangge, Pepita. Anya ti gatangam. Agas ti sakit ti ulo. Isulatan ti pagak. Apay, nasakit ta ulom? Wan nga rod, iso nga inakgumatang iti agas ko. Saan kan amapan? Ada pundok nga agas. Agore ka inakalaan. Urayan na. Imo na ganiti kwarto. Ay, ininakon. Saan kun nga urayan ti panagsubli na.
Diling! Yawan mo tay. Intuloy na sa madlata tinapan gimatang iti kuna nga agas. Ha? Bayam langan. Makamon no di na kaya tilibre nga agas. Diling, umay ka man. Ni Nana Rosing. At dun sa manan masapol na. Masikak man. Siga matim masidag, Pipita. Ay, gaputa awan day mga aywan ka na kayo, Nana. Iso siya kung ti masidag. Napanan na. Napan ka no gumatang iti agas iti tiyanggi. Apay, masakit ka din ni Diling. Nasakit ka no ti ulo na, Nana. Iso napan gimatang iti agas na. Apay din imbaga kanyak, ta siya kumatinantad. Nagatuapundo ti anak ko nga agas di takapin eh. Mabain siguro ang mga ibaga, Nana. Sakay kayat nang tinapan gimatang iti agas. Oo, na yan ni Diling. Managpabain asaan. Ay, hindi mo tultuladan, Pipita? Wen, Nana. Narigat yagim mamaday. Nakagatangak matlang itinala ka agatas. Dahil ito'y titimplaak nga ipainom ko iti aywan ko abakat. Tay nangina agatas aginatang ni Mamlay ka. Idulin ko. Tay sot inutag agatasan tunggal maturog ak iti rabi ay. Pagbiyagan ti karadkad ako nada. Ipatay mo at nagkibalta. Ni Pipita. Hello, Pipita. Nagimbagan ti mawag kamutlangan? Apay, ururayan nyo ka diti awag ko, kamuto? Wen, kahit mimut adamagan nasayat mo lang ti trato king ka dagiti kabarbaro nga amom. Nasayaan man. Iso adidak pagkadanagan. Iso na lang. Naka-wheelchair lang ta ti amo ka babae. Nukasta. Ay, saan nga rudan na makabalbalin ako na dati amo mabakay? Wen, na disgrasya na kano hindi iti asawa na kat nabaldado. Idintuta na tayo man di asawa na. Nagkasang tigasat da nga agasawa? Ngembak nang da. Ketika ka iso na nga anak dati mangimat-maton ka dagiti negosyo da. Uray ti kwarta ti amo mabakay no dama titikas ta kasasad. Ay, di nalat tamaganas tagbiag ako nada. Agpaiso takunam kamoto. Sa lakas kada kami kan pupoy. Uray kanayon kami ngagkapkapudutan iti gardin tayaw. Naragsak kamlat ta. Takasi iti apo nasalun at kami mag. Wen kamoto. Iso adi yung matliwliwayan at kararag iti apo. Tasapay lang kuma, tailiklik na tayo kadag iti dagas sa paspasamak. Wen, kasta ter aramiden may, Pipita. Kabuto, payaman yung ujisan mo. Kamailan na pagustuhan ng tinamitlo, iti nagpatnag. Sasumut. San man at ilalablabitin mo. Di naman pa Di rin. mo dadaulan, di na saya tamad ko. Di naman pa rin. Mamuan lang yung si pakaragsakam, ha? Imawagan ni Pipita. Ha? Anyang archimbaga na. Santa ka no apagdanagan, tanasingput ka no lang nagiti amo na. Hi, praise the Lord, hallelujah. No. Agtanamot na ang panunot mo na kasta. Makapakatawa ka mo. Una, iso maigad kumutlangan tiyag trabaho. So nga umaykan, mapanta ni Jagarden. Anya, katno na pudot pailaan. Madamdamamat ka mo to. Haintan, baring may kanta iti ganagan nagiti mulata nateng. Diling umay ka man. Mabitla ang nana. Umay kan darasam. Oo na yan. Anya kami na yan, ibagayo man ang nana. Makain inumak iti gatas. Itimplaan nakman. Anya ti kaya tiyo pang ikabilak nana. Baso uno tay adatsupon na. Ay, di nakman pilosopuan. Tinagpagang angawan tama nga no masuspendido ka. Anya? Sige, ingkakit din nagtimpla iti gatas ko. Karasam. Ay, una na. Sige, mabitlaan nga ron. Po,
kasla sumanikar adagos tirik nak iti iinom ko iti nangina agatas. Para ko maiti ayuan ko bakit. San nga mo ni Nana Roseng nga titinimplak agatas na. Katya ginatang ko nga ordinaryo lang agatas. San ko apulos para manhan iti ginatang ni Mamlay ka agatas ang inginaan. Para kanyak lang dayjay. Addan ni Mamlay ka, Diling. Siya kung timapan mang sabat kan kwa na pipita. Sige. Diling, kumay ka man. Ay ayaban na kun ni ma'am. Adong sama nanti karga ni Ma'am Asimmang. Nabsugak, iti minarienda tang empanada ka mo to. Oray siya. Naimas na linuto ni Biksang ang merenda. Ne, paadakdakkel, di ko ka mga empanada, ngam di intad mo kanyak. Gapo, tayakinan mo kat dayjay tay awagan na nga empanadita. Iswa basi. Kanya, ay salbag. Talaga nga iruruman nak. Tano si Kati gumatang, iti meriendata. Kat bas-basit lata kanyak. San mo? Intad maminsan, siya kung ti gumatang iti meriendata. Di haduwak, akanayon, gapo ti aramidam. Luga talaga. Diling, umay ka man. Diling. Apay ayan Nana. Ay nauna yan. Makapamintalo kayon to na sumrak iti banyo Nana Roseng. Matitityan ko. Kaslagi war abos iti nagyan na. Naunay matan. Diling. Anya nga min ayatin pakpakan mo kanya na Roseng. Awan matiamok anakan na ginura ti tiyan na pipita. Mabit lang. Mga alak iti agas na iti kabinet. Ay, darasam garod pipita. Wala na. Mayat matlaangan ti tiyan nyo, mamang. Ay, wad iha. Ay, kasla nagkal mga alipugpug iti na pagtumar na kon ni pipita. Unay matinday ta pa nang hiladawan nyo. Ay, nagkiwar itay to'y tiyan ko. Kasla alipugpug ngagpulpuligos nilay ka. Ay, Anya nga min tinaknakan nyo aginura ti tiyan nyo, mamang. Hawan mo tamok. Anya ka diti mineriendayo tay malam. Sa anak pa nagmerienda itay, kaslagi war abos ito'y tiyan ko, iha. Anya nga ti ginura ti tiyan nyo, mamang. Ay, jak man amo. Umininom kayo kadimat laang ti gatas yo? Wan man. Ngala, barang nung saan ton ang maulit ti kastoy anapasamak yo. Sabay la kumaa. Tani, rigat ti kastoy. Aglalo kat kastoy ka paas-asikaso. Mamlay ka. Nagadukit din dagito'y amakmakan na ginatang yaw. Dagiti paborito ni mamang. Para ken kuha na amin dagitoy. Anya? Uray dagita chocolate? Para ken kuha na pa'y mamlay ka? Wen, takay kayat launay ni mamang ti chocolate. Iso nga no pagmeriendaam kat di mo liplipatan nga ikan ti chocolate. Wen ma'am. Anya kay tununag nga ipamerienda itaken kuha na. Day ta pizza. Ta iso ti inyo na unay na agatangag a merienda na. Sige madam. Diling, umay ka man. Mabisina. Mabisin ka nun ni mamang yaw madam. Sige, ingka nga rudan pag meriendaan. Kan painomom tumanan iti gatas na Well ma'am. Ay, nalpas ka matlamin yung dagiti trabaho ko. Nakadalos ka nakalabak matlangan. Pipita, nalpas mo ka di matlang amin at trabaho? Ay, wan ma'am. Nakalabak ka nakadalos ako. Nakaimnawak pa yun ka dagiti nanganan tayo. No kasta kat sumurot ka kanyak, tada papananta. Sa dino o mamlay ka? Intay Jemol. Ha? Intay ka di shopping? Wen, isungain kan agsukat, tamapantanton. Wow, Jesus champion. Nagpintasan na di abalasan alimbabas. Salbag. Kinusalapan na iti panang paswit ko king kuana. Ingrata! Jesus! Hoy, Popoy! Ah, Papay,
Mapaya di mo maisina ti panagkita mi ti da limabas. Puta, masulo na king kwado. Anya? Kasuron mo ni Joy? Ha? Amam da ka abalasan? Ay, wan, amok. Kung saan na balasang at nalasawa na. Anya? Oh, Ay, salbag. Isumat lang nga kinusilapan na kita'y pinaswitak. anya? Pinaswitam ni Joy? Ay, salbag ka, delikado ka no kasta. Ha? Apay ako na madelikado ak. Nga po, tamaton ti asawa ni Joy. Ken Barteg Pay. Anya? Oo, apay ko ma. Pinaswitak mat lang di ajoy. Iti pa ng paswit mo king kwa na alimabas, kasla binastos mon. Ket no nakipulong iti maton nga asawa na, ay delikado kan. Kamuto. Jak mabutang. Mangibari kisak itabunan. Talo umay nakaritan ti asawa na di ajoy. Katagbatak. Natuloy ko men. Nagimas to'y tsokolate para kanina na Rosing. Isumat lang ang paborito na tanay dumdum at imas na. Ay, Dilain. Kanamsama ka kita tsokolita para kanya. Naspak, nakita ni Nana Rosing ang mga anak. Pinuligos ng wheelchair na. Umayon dito ayan ko. Ay, ngayon tikidnan ko at tsokolit na namlamot ka ba? Ay, kuha Nana. Ay, kinutunda ito. Isuakinan ko na. Sayang mat no, ibalang ko Nana. Ay, Niya. rason ko. Ay, kayat yung kadilata kanan, uray no kinuton, Nana. Ay, sadya kayat. Ay, lukas na. Kanak amin da ito yan, Nana. Nay, apay kinuto namin ayan ay da. Ay, uwan, Nana. Kinuton ko nam. Puuna yun, di nga ngalam. Ay, bagmanda di nakagatantang yung yumaw. Ay, saan ko nga iginggi na ti kagat da, Nana. Gapot imas da ito at chocolate. Sige. Ibo sa bla kagarudan day ta. Agam, ano sam nagkabibaw ka kagatan dagiti kuton. Oops! Sakbay nga ituloy tayo, dito istorya tayo bida tayo, ani Super Pipita. Dawatik pa man nga pakipindutam laing hindi, dito subscribe button. No, di ka pa nakapag-subscribe at tuloy iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Nagloko na po koy. Kuna na iti sumarnon ni ti Gardin. Naging kaitawan mo't langayin. Kamuto! Kamuto! Sus, abay! Napasamak! Kamuto! Tulungan na! Alamang patayan na! Sino timang kamkamat kang ka? Sino timang patay kang ka? Ilagay, nagsadang iti nagsapanan tinalan. Iso tinang kamat-kamat ka na. Imot Dexter nga asawa ni Joy. Nay. Detan. Saan na nagtuloy? Nagawi daw. Ay, sus. Diyan mo kit tinagsadangan ni tayo. Amo ko, no apay akinam kamat na ka. Sigurado, nagpulong ti asawa na, gapoy ti panang paswit mo, idi keng kuana. Isang pagdaytan adektan. Talaga na imon ka loko. Loko! Si kalangaro din ti at nabasol na. Tintumot lang ngayon paglulukwam. Dandanida kan minanso. Isungag nakem kan, ha? Apay ngay, kaslang kakapsutak matan. Kasla maulawak. Dilain! Nay! Apay akas labong bumsag ka. Anya mapaspasamak mon? Ay, kwa Pipita. Kaslang kakapsutak. Kan medyo maulawak. Anya? Ay, masabo lang pa-check up kay ti doktor. Ang mga nadan sakit mo. Mahawan sakit ko, Pipita. Diling, umay ka man. Diling! Bukawan na ka man ni Nana Rosing. Hanyaman nga tanti masapol na. Diling! Ay, umaya ko, Nana! Ay, sige, Pipita. Panawan ka pa dito. Itay nakman iti ayan ti amo ta abakat. Anya ti kunam, Pipita? Maululaw ni Diling? Kastati ko na ita. Isakbay ang pinukawan ni Mamang
mamangyo, Ma'am Laika. Amang ano adda sakit na. Kastamot ti atap ko, ma'am. Masapol ama ipa-check up ko ni Deling. Taamangan no adda sakit na, kat mairamraman ni mama nga aywan na. Kunana, nga awan sakit na. Ngam, panagkitak kan ko anak at addaan anayin na. Panabusag ito yung sarsarita kami. Kasaritak to inton sumangputak dita balay pipita. Amang ano adda ilimlimad na asakit na, kat maakaran na ni mamang. Puboy. Si kantuman ti mapan mang padanom ka dagiti mulata. Hindi pa panakin tong bigat. Anya? Ay, kaya may sa garden ta kamuto. Mabuto na. Sinot ka butang mo? Ganyan kamkamat ka na kadikalman ah. Anya? Mabuting kapailangan ni Dexter? Kaya po ta kunam amaton dadya lalaki. Kat amangan no umay nakdanunan iti garden ta. Saan ka ngagbutag ni Dexter? Kinasarita kon. Anya? Kaano akin na salita? Itay bigat. Naluko talaga dadya Dexter. Ta kinamatakit din. Kunana, kahit nakalang nga makasalita di kalman, ngam kasta unay buting mo, intarayamad. Iso akinamat, nakatanagtaray ka nga ron. Kasano, adak mabuting kinkwan na. Idin to ta, nakapanbanag alalaki. Kin ko na mamaton. Iso nga, intataraya ka. Imbagak lang nga rin na kinasaritak, mabuting kapailang kingwana. Ay, siyanan. Nakasta, mapangkantog padanuman intong bigat. Ay, wan, inaktan ka mo to. Saan akong amabutang nagmaymay sa itigarden ta. Ta, nakasarito mo tin ako nam ni Dexter. Agaman na ka. Imposible ang maulaw kan agkapsutak tupay laan. Numakan ko amin dagito yung agkakasamit asaram sa mapara ko may tiaywan ko abakat. Ni Ma'am Laika, isunjay si Mangpat. Ilimang ko tibukon dagito yan ang anak. Ang mga lumakita na. Nakababay, numaamuan na siya timangmangan kadagitigat gatangan na akanan kuman ni mamang na. Nay katakaado man na chocolate kada pitsa akin at gatan niya, Ma'am Laika. Kan, adabay bibingka kan puto. Gaputa, paborito amin dagita ni mamang pipita. Iso gimatangag manan. Sige, isirek mo dagita. Ta ibagam to kinideling akayat ko ang makasarita. Wan, ma'am. No kayat ni deling tagpa-check up. Si kanto pay laang ti mga iwan kini mamang pipita. Wan, ma'am. Awan danag. Mairapin ko matnat ta dagiti trabaho kiti unag ti balay. Bayat ti panangkit kitak kini mamang yaw. Mamang, kanyo ka di matla amin ng ti chocolate aginatang ko idi na minsan nga aldaw? Jakin nan abay. At ato tikin nan ni Diling abagay aywan kanya. Anya? Katno, para kada kayo laang daya at chocolate. Kumaa. Uray ni Diling kat naganbay. Kasaritak to ni Diling. Jak kayat atigat gatangak apara kada kayo kat para kan kwa na matan. Hebay amon. Siyak magkati nang ibaga akanan nalata amin ang titidtak a kinuton. Anya? Kinuton? Wen, kinuton kano. Kat masayangan amang ibalang iso akin nanan. Kasta gayam. Ngala, napipi ano kasta mamang. Ngamnukin nan nalata nga awan tigap-gapuna. Talaga nga kaungot ko ni Dilay. Isalbag. Apay akas to'y tiriknak. Imbis na pumigsak, tado tikinan ko. At damat nga kapsutak. Dileng. Apa manangat tangad ka manay? Ay, madiman ang tiriknak, pipita. Anya? Ay, amangan na niya mati marikrik nam. Kakapsutak manan, kan maululawak. Ay, amangan no bisin mo lang dayta. Sa anak ka mabisin, tado tikinan ko. Apay nga rod ako na mga kakapsut ka? Ay, jak nga rod maawatan mo apay. Imbis na pumigsak, tado tikinkinan ko nga. Saan ba ito? Damat mumadi tiriknak. Ay, nakasarita na ka din, Mang Laika. Saan pa ay? Apay ka de. At ka na'y baganakan ka. Tiamok nakasarita na kan. Tinakpay mo inasasit gan. Anya nga
Pipita, kani, kaslado matanti ko lalanti ha makita ka. Anya? Maulaw ka. Ay anong hanak sa matan? Ay, aguri ka tayo makinalay ka. Paano ning pat-check up ni Ma'am Laika ni Dileng, Nana Roseng? No, da sakit na makaakar. Ay, tiyagtun kayat kayo so tiba iwan kanyak Pipita. Nasaysaya at sama no sinukat kayo iti trabaho. Angam, kabalan na nga ta, nagitinadadagsan nga obra. Numaduktalan ti doktor nga ada sakit na, Nana. Dahita ita ti pariko. Amangan no, gitkap to nayayayaw. No, da maduktalan da sakit na. Napadano mamatlamin ti mula tapo, boy. Una, basta sa awandanan ka mo to. Naaliptakak nyo. Pakasaknan kadagiti mula tati pagsasaritaan. Dahita ka manan ako nakrugyam manan tagpangas. Kahit pa siya matibagbagak naaliptakak Ngalawan! Sumardin kang rodin. Saan ka ngagsaubay? Hindi man kayat adunggan dagiti bagak. Kahit nasasayaat nga adaywan kan. Ita ka man dahil. Nagtrasin. Oy, Popoy! Saan kang umadayo? Dapat nagitikat ko damagan ka. Ni Presidente Lata, tinggal pagdanagan. Ay, ti saludan. Gunggunam. Idaramudum ka dito tambakan. Naksayan na timid mo. Loko. Loko talaga. Dakil mo't gayam tinatugawan na. Ay, kunak no di na mo ti masuron ti loko at timingidan. Ma'am, anya nga iti finding ti doktor kanyak. Nangato ka no ti sugar mo. Iso di ka unay tinasamit. Ta mga no agtin nag-diabetes ti marikrik nam. Anya, di pa sana kun makapangan iti chocolate no nangato ti sugar ko, ma'am. Kasta ngagpaiso diling. Gas damon ti mangan kadagiti na sasamit. Ta makapadakas iti salunat mo. Anya nga ro dagiti mayat akanak makapababa iti blood sugar, ma'am. Agsida ka kadagiti napait anat naten. Anya? Kas kumaiti parya ken dadumapay. Ay, jak kayat, ma'am. Napait. Sursurwo mo te agsida iti parya. No kayat mo anadardaras nga abnormal ti blood sugar mo. Kanyat ko nam iha. Nangato ti blood sugar ni Dileng. Wen mamang. Iso ang maiparit ken kwa na dagiti nasa samit at araong. No kasta unay ti panangan na itiin na poy. Kan kadagiti nalanit amasida. Uwan mamang. Ika nasaya at no ti kinangato lang ti blood sugar na ti an-anayan ni Dileng. Tano makaakar ko mati sakit na ay ikatag ko man ayayak kay. Awan pagdanagan yung kinidiling mamang. Tati kinangato lang ti sugar na tinaduktalan da asakit na. Po, nagibas ti soft drinks. Ada ka matlagan dito itiyanggi da bitsang. Itay pa ya birbirugan ka. Ay, mabisinak nga men, iso ngay mayak nagmerienda. Ha? Umininam ka man iti soft drinks? Pinangibulon ko iti ginatang ko nga empanada. Ay na, Dileng. Di ka di makaawat iti sao. Imbagakan ka ti doktor mo, alapdam ti soft drinks. Kam, litro pa di ka sangsangwam. Sa anak namin amapnak, no dagitay babasit la abuti ti gatangag. Angam, nangato ka no ti blood sugar mo. Adamat agas ko, isong awan danag, Pipita. Pipita, naipos man kaya man dagiti ginatang ko a paborito a merienda ni mamang. So nga no inkanto makitsenda ket igiddan mon ton ti gumatang. Wen, ma'am. Ni Deleng, sa dino gayam tayan na. Apay nga awan iti ayan ni mamang itay napanak iti ayan na. Napan iminom iti soft drinks iti tiyanggi da bitsang, ma'am. Anya? Kat noo makapadakas kan kuha na ti soft drinks. Tanangato ti sugar na sa naglibas anapan iminom. Kuna naman. Nga, adda ka nung matagas na, ma'am. Naglukon, Adiling. Sa bagay, saan mo't ada tayo ti makarit na no sumkad ti sakit na.
Hello, Pipita. Mawag ka man? Kaputa na bayagan, na hindi na udi ay awag ko, kamuto. Kumusta kayo nakitipupoy? Ay, kayo natalata. Ay, ko. Nasahat kami lang. Katsi ka, kumusta ka matan? Kasmat ka na kayo ginipupoy Nasaya atak lang mat. Iso na lang, kaya tiyaya ti amo ka bagat, narigat na maisuro. Anya? Apay nga. Awan na muna ya. Tako naman narigat ang maisuro. Masubraan na tilaing na, ano na tuma? Ha? Iso adi mi maisuro? Ay, sos, day tantay kun kunada. Nga ginlalaing, nga dimot na laing. Kasta nga road. Tanang nga tulang nga road ang blood sugar na. Oh. Mahilig pa ilaan kadagiti nasasamin. Ay. Narigat nga isuro, ano kasta? Ay, ti panagrik na siguro iti bagina. Ison ti kalaingan. Ngayon, ang kinawara dito'y silid ni Dil. Naurnos ko ma. Taisot may sa akatulong dito'y balay. Nakawarwaramot dito'y silid na. Di nalatutuladan ni Pipita. Naurnos. Nadalos iti silid na. Ano dito na kumutan iti tuwalya di tatukadol. Kita man. Tinangina agatas aginatan ko para kini mama. Dandanin maipos. Mablay ka. Apay asimrag kayo dito isilid ka, Apay kumanong simrekat dito silid mo? No. Mabutang ka, tada ilamlamang mo. Ay awan ilamlamang ko, ma'am. Anya ko mati ilamang ko kada kayaw? Daytoy, ginatang ko agata sa para kini mamang. Ha? Napamulagat ka? Tanakitak dito'y unag ti kwartom, to'y gatas aginatang ko para kini mamang? Ay, mamlay ka. Apay nga da dito'y silid mo, to'y gatas ni mamang. Si kakadi, gatas? Anya, ay tirason ka. Sumungbat ka! Dinakmulmulang lang nakasta. Apay nga da dito'y silid mo, to'y gatas ni mamang. Kuha, ma'am. Kutunan nga men, iso nga inserrak ko dito'y silid ko. Anya? Kutunan? Hoy, Dileng. Kastaman tiin rason mo idinadoktalan ni mamang akinan mo dagiti ginatang ko at chocolate para kenkwa na. Ay, agpay so, ma'am. Ado nga minti kuto ni di kusina. Sa anak pa'y anak kakita ti kuton iti kusina. Nakadaldalos ka nakadaldaliman at ti pamayan ni Pipita. Ma'am, iti dayta sarita yo o kasla pagat atapan da ka na siyak ti manggat-gatas iti ginatang yo para ka ni mamang yo. Sika, tinangibagan iti dayta. Ay, pulo sa jak maarami, mamlay ka. Ure man kat agsakit ti tiyan ko, nugulgulangak ni mamang yo. Oops, sakbay nga ituloy tayo, dito istorya ti bida tayo, ani Super Pipita. Dawatik pa man nga pakipindutam laing bit, dito subscribe button, no di ka pa nakapag-subscribe, at tuloy, iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Kamuto, dagos abimun as dagiti kaimulmulat anatan. Iti panang padalam ko, idilawas na. Maragsa ka na, tanaaramat tamatlangan ti premyo ka water pump. Hindi matindar tayo ti Farmer's Day. Opo, adyo, ti napagbilib mo idi. Apadata nga gargar ng kamuto. Sa sikat kadadakkilan ti bungat karabasa. Da tayo amin, kat kabalan tayo, ti makarami di kasjay. Lakit di, ambo tayo taripat po na nasaya dagiti mola tayo. Nabayagak matan nga gargar din. Jak pa'y nakapatakkel, itikas jay abungat karabasam. Da po, tadi mo sursurutan ti umno awagas iti panagmula. Iso dayta, saan ka pa'y nakapadakkel, itikas iti napadakkel ko abungat karabasa. Naitumto maitatiraman ti impainom mo kanyak agatas alay ka. Ha? Kaya tiyo asawan, mamang? Italaang amaramanan nyo day ta klase ti gatas? Katuan, talaga asabali tiraman na ti gatas nga impainom mo kanyak. Sana kaslajay papainom kanyak ni Diling apasaray isot pagkiwaran ti tiyan kuno tatuba. No kastakat ul-ulbudan nak ni Diling.
Ulbutan. Kunana nga ti impainom ko kada kayo agatas kat isumot lang ti ipapainom na kada kayo. Ay, saan niya? Sa bali. Kabisado, kipapainom kanyak ni Diling agatas. No kasta kasaritak iti nalapat ni Diling. Diyak kaya ti pananggunggundaway na kada kayo, mama. Apo, nagsakit ti tiyan ko. Anay! Ay na, rimor man ang tidakas nga agin. Ay na. Oh, may kamatan, Diling. Oh, Kala imburnal. abay, naagot mo, Pipita. Ay, nagbading araw. Ay na, madito dyan ko, Pipita. Ay na, dan sa ginura na nga impaunag ko. Ay, aguray ka ta mga alak iti tumarang. Tapno sana kumarita sa kitityan mo. Ay na, alaman nga rod, Pipita. Anong day ginabot mo aruot dito'y arubayan, Pipita? Agas ti sakit tityan da ito'y mamlay ka. Kat adda pang yagasak. Anya? Asino ti ang sakit ti tiyan na? Niyaya ni mamang niyo Anya? Ag sakit ti tiyan na? Ikaano pa Itay lang, ma'am. Nakarman ti panagulbod na no kasta. Anya? Agul-ulbot ni Diling? Wen, naduktalak nga agul-ulbod. Ket isumot lang tinangilunod iti bagina. Nay, anya ti kaya tiyo sawon, ma'am? Nakitak iti kwarto ni Deling, ti ginatang ko anangina agatas ni mamang. Anya? Dinamag ko, no apay nga adda itjay. No apay abasitin. Ket kunana, akanayan na kano apaggatasin ni mamang. Ken kutunon kano iti kusina. So nga inala na iti kwarto na. Anya? Ay, kasano ko maakutunan iti kusina? Idinto ta nakadaldalos mo ti pampamayak. Sa anak mat amamati nga adda kuton iti kusina. Taawan pa'y mat nakita. Talaga nga awan, mamlay ka. Isu nga amangan nagulgulangan na ni mamangyaw. Nagsapata. Nga uray kano agsakit ti tiyan na. No iso ti manggatgatas ti para kini mamang. Ay, napasama ka no kasta, ma'am. Nakarman tamadama itang agsaksakit ti tiyan ni Diling. Salbag ka, Diling. Gulgulangan na gayom. Aray ko. Impakol yung matlatan ti sarukod yun, Nana Roseng. Tiamok man kat nasingpet kayo nga iwan ko. Saan matgayam? Uray na singpetak. Amok mati agungat. Alangan ajaklatan ag tagtagare. Nga uray gulgulangan na nga, mom. Awan kinapod no dagiti pagpabasol ni Mamlay ka kanyak, Nana. Di mo akluna na si Kati Minilo. May tiginatang ti anak ko agatas. Para kanyak, Ay, uray agdulay nga amin ang masabat ko. Jak pulos aminan, Nana. Talaga di mo akluna. Nasikati makaado ka dagiti gat-gatagan ti anak ko. Meriendak. Urag bukirat ti pusag ka. Uno agbuse. Nupudno day nga atap kanyak ni Mamlay ka, Nana. Sapay lang kumagaroon. Tapod no adina kun tawayan nga amom. Ngam! No adaki na agpaiswanan na dagiti maipapabasol kan ka. Sapay lang kumagaroon. Taagbukiran ngagpaiso ti pusag mo akas labuse. Kamusta? Paekas ka man la natuktukan ng abisikol Kasano, kasla, mangrugi mo ting puraw tibok ko. Pudno data, agpurawan ti buok mo. Ngam agingay ta, kat di mo pa na ibakat, ayat mo kinipipita. Kahit naktupay nga tanong, puraw amin na nabuk ko. Awan problema data, di tinaam to. Tuladam dagiti teenager Nga ada nalabaga. Amarillo, kada puraw ititinat buk niya. Ay, jak kay ti di kolores. No, agpatinak pay. Jak kay takasla bugbugayong ti ulo. Nupod numan dagiti ipapabasol kan ni mamlay ka. San kan makipinatangkan? Amin mo, kat dumawat kay ti dispensa. Ay, saan Pipita? Awan aminat. Kenjak to pulos dumawat iti dispensa tanadalos ti konsensya. Apay nga rod, nasukalan ni mamlay ka tiga atas ni mamang na iti kwarto, aber.
Imbaga kon ako tonan iti kusina. Isungayimpan ko iti kwarto. Diling, siyak, ti kanayon ngagdaldalos iti kusina. Kat awan pa'y nakitak ako ton. Iso ajak mamati iti bagbagam. No di ka mamatay, sumardeng kan pipita. Ang mga nudat at agapa. Saan latang agbalo iti sarita ni Diling, Ma'am Laika? Kunana, adi na kanu mabali na gulangan ni Mamangyaw. Sapay la kuma, taawan nga ti kinaagpayso na dagiti atap ko iti dayja ayaya. Inulit naman itayan tinagsapata. Kunana nga uray nagbukira ti pusag na kaslabusi. Naiso ti may sa amangmangan kadagiti gatgatangan niya apara ka ni Mamangyaw. Tinasayaat kat si Imon tuman pipita. Anya? Pagbalinandak apara si Imyaw? Nayunak ti sweldom no kayat mo as si Imon dagiti garaw ti paadam akatulong. Anya? At dapay bonus mo no adama si Imam Amadi nga aramida ni Diling. Ay, ma'am. Kontento ako ni ti sweldok. Iso nga oras sanyo na nayunan. Wen ang kayat mo nga rod ti agbalin a secret agent no awan pulos agunggunang. Diyak kayat ti agbalin na kasla marabuti tamang sisim iti pada ka tao. Namnamaan nyo. Nga ano adamadokta alak ni Diling. Ibagaklat ta kada kayaw nga wanan yaman na. Agpayso, pipita? Wen, ma'am. Namno ko na yung nga iranta kasi man dagiti garaw ni Diling. Kat, ay saan? Diyak kayat ti makapasakit itirik na ti padak a tao. Sige! Ibabayo amin dagiti sinakaw. Nung sayatin nyo akamadana. Sumuto. Ano na ayan dagiti idis-diskargada asinako? Dagiti ginatang kong organic fertilizer. Ne, nagadungarudan ang ginatang mo. Ha? Ay, jakat ngayon anay. Ti ganagan dagiti mula. Tan imutam ti mulam, sigurado nga imutan na kamay. Kapilitan, ta agbalin mat na ko karitang kinan dagiti na imula. No saan ama itatius to kanan na. Amumot kayam, kas malaking ka. Aglaladot ka, nukurang tikindan mo. Sumapay nga ro dadilawan. No ado, tinapan ko ginatang organiko aganagan, bye-bye amlatan. Sige, saan ko na kontraen? Uray kat, ito yun na naglagay organic fertilizer, yung commercial nga abono. Diling! Diling! Umay ka man! Mabitla ang nana. Di nagpagurayan! Umay ka tada masapol ko! Una yan, aya. Ay na, nakagatal. Anya ka magti masapol yo, aya, nana. Sige, ipagayon. Ay na. Aguray ka! Hindi ko manudgod ka! Nabuduang ka! Ay, to'y pusag ko, nana. Ay na, nakagat-gatal. Kasla na sa bawilan. Ay nan, kitakman! Mabit lang, nana. Ala, ilislas mo man kayo. tabadong! Dayta. Lima ba ka mo din ang kasla kamatis na pusag mo, Diling? Ay, sos! Nagbusingar mo din akasla busay! Pepita, napanan ayada Diling kanti anak ko, tanagkuyog dari muar. Napanimpakita ni Ma'am Laika ni Diling iti doktor, ma'am. Gapo iti nagbusingar na pusig na. Apay, anya nga ta tinakalaan ni Diling. Takas jemot tanti pusig na. Yak ka mo man, nana. Nung adda pa yagay ay ayam di panunot ko. Mabalin nga iso ti makagapaw. Anya tagay ay ayam iti panunot mo, Pipita. Ni Diling ti kunayaw idi anang ni sapatang. Uray agbusingar ti pusig na akas labuse. Nung iso ti makaado ka dagiti katgatangan ti anak yo sa ramsaman yo. Ha? Ay, wan! Malagip kon, Pipita. Kasta ngagpaisutin sa patana. Wan nana, kat idi panunot ko. Pidmo noon, di bagbaga na, agbusingar ti pusig na, no isot ng alaw, no ng kakaan, kadagiti saramsamyaw. Nabambanyo ka anang ipurwak ka dagiti organiko aganagan ta kamoto. Andyan. San lang nga sikat tinabanog. Tauray siyak na banugak. Hala, baring no maliwliwatan tumitlae.
No makita ta nga sabong kan agbusel ton dagiti muna ta. Una, kanangina pa lang tinatang ita. Tila takas na. No nalakan tuman ang tinatang. No data ti agla ko. San mo nga ta? San ano makadaitan? Hala parang nakasta. No adamot liwliwa tayo anak mula. Laglagi pom dagiti amin nga imbagbaga ti Dr. Ken Kadileng. Ken kang runante amin. Di mo liwliwayan ti agtumar kadagiti inted na nga agas mo. Wen, ma'am. Nga masaludsod kuman gayam. Awan ka di ti malagip mo, Diling. Anya malagip, Ma'am Laika. Dagiti imbagbagam kada kami kada mamang iti napalabas nga aldag. Ma'am. Ano, anyaman day ta malagip mo nga imbagbagak iti kalabas, Ma'am Laika. Ay, diya kun malagip. Aglalo kat adumat dagiti imbagbagak kada kayo nga agina. Nalipata mo, day di pa nangisap-sapatam. Nga uray agbusingar ti pusag mo akas labusi. Nusiksikapam ni mamang ko. Ah? Ne, napamulagat ka. Malagip mo ka din, anay bagam kada kami kini mamang tigas jay. Wen, ma'am. Nagbusingar rin ngagpaiso ta pusag mo akas labusi. Kaya't nakadiasawan nga adak kinaagpaiso na dagiti atap miken ka. Ay, Ma'am Laika, nadalos ti konsensyak. Saan ko asiksikapan ni Mamang Iyo? Kulat ka. Sige. No, di mo aminin. Saan da ka mapilit? Dileng! Umay ka baan? Dileng! Ay, awagan nak ni Mamang Iyo, ma'am. Sige, panawan kayo pa dito. Inak itiayan ni Mamang Iyo. Oops! Sakbay nga ituloy tayo, dito istorya tayo bida tayo, ani Super Pipita. Dawatik pa man nga pakipindutan laing bit, dito subscribe button. No, di ka pa nakapag-subscribe at magtuloy iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Ma'am Laika, no ti pamati yo kat gungun dawayan ni Diling ni mamang yo. Kat mabalin mo't ngagsinukat kami ti trabaho. Anya? No kasta, kayat mo ti makisinukat, Pipita? No pagsayaatan laki din ni mamang yo, kan kayat kulat tamat, ma'am. Agyaman nagpipita. Ibagak to nga rod kinidiling asi kan ti mga iwan kini mamang. Kan isumatan ti all around dito'y balay. Wen, ma'am, bareng kayat na ti makisinukat ti trabaho. Siya, ti mang paspasweldo kada kayo adwa. Kat no anya ti kayat ko, iso ti masurot, Pipita. Kan gumatang iti arak to minum tabasik, Pupoy. Ay nagarod si kwarta nga igatang ko. Oh, detoy, buka mo ti supply. Ha? Sang-sang agasot nga. Umanahin na ita. Ay may day nagsuli. Agatangan ka mo to. O di na yun, amit isang agasot. Ah, ano nga? Siyak namang nayon sila ito eh. Kat nusika tagaw awis ng uminom ta. Kunak, uminom talat basi. Ng kayat mo sa mo ti mabartek. Di na yunam ton. Ti isang agasot ngintad ko. Tapno makagatang kay ti upat suli na ako na. Oh, kuripot ka talaga. Si kantumat lat makado. Di na yunam mon. Si kumandangan. Kat anong nga ti pulutan ta. Adapay latay, nadubo ka po si. Ison ti pulutan ta. Napardas man ana ilibay ni mama iti imbitin mo nga indayon na iti sirok ti mangga, Diling. Napariir nga minidya sirok ti mangga anak kay bitinan tinda yun na, Ma'am Laika. Mayat anak katurog ni mama. Ta adda pagsaritaan ta. Ha? Anya ti pagsaritaan tayo, Ma'am Laika. Uno, panggap ka di man, dito'y nagbusingar apusag ka. Naimbagan ka din? Ay, saan pa'y nga rod, ma'am? Nasakit. Aglalo no kasjay nga idoron kon ti wheelchair ni Mamang Yaw. Dahit tati may sa agapuna, akayat ka makasarita. Ah? Anya nga rod ti kayat ti o mapasamak, Ma'am Laika. Tangay si kamit lang ti agkunaan na sakit ti nagbusingar apusong mo. No, idoron mo ti wheelchair ni mama, kat agsinakat kayo pa lang iti trabaho kini Pipita. Anya? Kayat ko, amanipod intun bigat kat si kanti all around. Tani Pipita mo ti sumublat ang mga iwan kini mama. Ay, Ma'am Laika, kayat ko ti yaya ngam ti agbalinak nga all around. No anya ti kayat ko, kat iso ti masorot. Tasyak mo ti mang paspasweldo kada kayo kini Pipita. Apa?
Susya po. Quality. Laki mo sa talaga si Arak. Amom kadi ka mo to. Nga dapat amo ka na imimas. Ha? Anya rita? Na imimas kuma tibiyag. Nuwadamat kuma kapinpinuan ta. Anya? Di manlasal sa lawas sa umakunakon. No narik namon tinainom mo, isardeng tanto minom. Tap na masapatan to man na sumalo gidi garden inton digaan. Awan serbet kagat. No awan mat bakit ka mo to? Ore adda bakit? Anya kuma. Awan latat sidbina no sadot kan tumulaan kan barteg. Ay, piyag. Akas latagkyag ako na. Adda ko bo dakyad. Numatay, agun na. Sapay la kumata sa kabay amaon nata. May bagak tumutlangan ti ayat ko kinipipita. Ewan dat amo kung kabuto. Talaga amapanan si Agas na. Nga aglakay ka baro. Saan ko nga ipalubos? Ganun rin si Kabad. Naglaing kang agsaw, di mamo ti bagim. Kaanon to nga ta, ama ibagam ti Agas mo. Hinton agpuraw ka de ti uwak. Oray nang isit ton, di kanaway, awan bibiyang mo. Pipita, isardeng mo pa ilang ti aglaba. Tagsarita taman itinalapat. Ha? Anya ti pagsaritaan ta? Panggap itinaibaga kanyak ni Mamlay ka nga amo ta. Apay, anyat na ibaganakin ka. Kuna nang agsinukat ta kano iti trabaho. Anya? Sikat inang sugsug ka ni Mamlay ka niya. Tapno sikan ti agbalin ayaya. Ah, ay saan diling? Diyak sinugsugan ti amo ta. Anya nga rin tinakalagipan nang agsinukat ta iti trabaho no di mo sinugsugan? Tilaang na ibagak kan kwa na. Kat mabalin tamot ti agsinukat no awanan ti panagtalag na kan ka. Anya? Di, bali sinugsugan matlaang ni Mamlay ka asikan ti ayaya kat siyak ti all around. Diling, narigat ti mat-atap. Aglalo na awan kinaagpay so dagiti may pagpabasol kan ka nga akusasyon. Iso amay mayat nagsinukat tapay lang iti trabaho. Ay, jak kayat! Nanamnam ay ti mga iwan ka ni Nana Roseng. Sa takin din agsinukat iti trabaho. Ay, jak kayat, pipita! Wen angam alangan na barosing-singam ti kayat ti amo ta. Kasaritak ni Nana Roseng. Tasaan nga umanugot asika ti agbalin ayaya na. Anya ti kunam nga ibagam kanyak, diling. Ay, imbaga kanyak ti anak yo, Nana Roseng. Nga ni pipitan ton ti agbalin ayaya yo. Anya? Saan kay ko mga umanugot, Nana? Ta sigurado, baybayan na kayon to ni pipita no iso ti mapusgan ang mga iwan kada kayo. Pag kunam abaybay anak ni Pipita, no iso ti agbalid ayaya. Ay, amuklatan, Nana. Iso ano diyo kayat amabaybayan kayo. Diyo ipalubos asabali ti mang taripato kada kayo. Sa dino ti ayan ita ti anak ko, diling. Adada ni Pipita iti likod ti balay, Nana. Agsarsarita da. Siguro akit sugsugsugan man ni Pipita ti anak yo. Tapnot iso ti mga iwan kada kayo. Kaya't dak ka no ama kasarita, mama. Wan, iso nga tugaw ka, tagtungtung ta. Anya ka diti ibagayo, mama. Kuna ni diling, akayat mo kano ang magkasinukat ni Pipita iti trabaho. Udno, mama. Ta kasla awanan ti panagtalik ko kini diling. Nalaos ti luksaw ni diling kini Pipita. Ha? Apay nga iso ti kaluksaw na. Kaputatapon na nga iso tinang sugsugkan ka. Tapno isun ti agbalin ayaya. Sa anak a pinasugsugan, mama. Ingimkit ti, kat kayat ko ni Pipita nga isun ti mang taripato kada kayo. Nay, payakas laglaladot ka ngagtrabaho, Popoy. Madingero si bagbagi ka mo to. Kasakla nananungan. Anya? Itan samat na nadalapos ko at kakatawan. Itay imisbuwa kay poon iti balete. Nay, nan? Apirasik man talapayak mo, no, naluknag.
Kunada kat ano nga ti may sa tao kat nalok ng tilapayag na. Nan? Anya, kasta aya. Sige man, apiraso man nga tilapayag ko kamuto. Ay, saan mo ta nalok na? Amo, kunti paglalado tam. Anya, kamuto. Ada pa lang hangover mo. Kapit pa nakabartek mo idirabe. Kore ka. Pairot, palo ka. Labaam amin dagitoy diling. Kat no makalabakan ton, ag general clearing kanto iti arubayan. Kat umad-aduman inti lamok. Wen, ma'am. No makalabakan makadalos ka, kat plantsaan tuman dagiti kawus ko. Wen, ma'am, isarunok to ti agplantsa. To no makaplantsa ka, palok na ngam to jay kukot ti baka si datayo inton malam. Apay nga agal-al ka matandileng. Ay na, gaputa. Nabanog ako na nakangag ti kaado nga imbagayo at trabaho mamlay ka. Anya? Mabalin ka di, ma'am, nga isublida ka mangaywan ka ni mamangyo. Ay na, makabanong ti all around. Pipita, si kalaangan ti pang namnamaak, tapno ag subli ti kinatalingan ngan ti biyag ko dito'y abalay. Ha? Anya ti kahit mo asawan, diling? Mabalin ka di nga ibabawi mo ti panangaywan mo kanina na Roseng, tapno siyak matlaang ti mangaywan kan kwa na. Ladingitat, diling. Ngamjak marami dayta. Anya? Salbag ka magpipita. Sika ti magparparigat kanya kiti daytoy abalay. Taapay anak ko nam ti kasta. Gaputan mo saan ka asugsog? Adayo ko maanagsin no katay ti trabaho. Saan ko asinugsugan ni Manglay ka? Tadyak kaya't amaonan kay ti trabaho. Di nakman bulaan akas tapipita. No di ka mamati kanyak, awan mabalin ko. Ay na, madam. Kakab-kab ti bukot yo. No di nakmat ngamin is-iswan ni Dileng no di gosen nakpipita. Sige. Inga ato yung aro din tatakyag yo. Tais iswak ti tayan ti bakrang yo. Apo. Na yan. Sa bali pa yung ti Maris ti kilikiliyo. Na yan ni Dileng. Di nala mo mo kaya iswan dagito yun. Ididinigdigos na kayo. May mayat gayam asikan timang taripato kanya. Tamunak nga is-isan pipita. Ay, wala na. Kano mabalin. Saan akayat ni Dileng asyak timang taripato kada kayo. Dati na kayat yung balin nga all around. Ay, diyak kayat nga iso timang aywan kanya akon. Sikan ti kayat ko, pipita. Dileng, apay adi mo plinansya dagiti kawas ko. Kunakmat a plantsa dagito, tay iso ti isuot ko ama panidya opisina. Paplansyam latan ka ni Pipita, ma'am. Jak masangaw, tado pa'y di lalabaak. Anya? Ay, sige, ma'am, tayo nakituloy di lalabaak. Inundaywan naklatat. Hoy, Dileng! Agsupli ka! Dileng! Ma'am, apa yung pupukawan niya ni Dileng? Gaputa, imadayo nagtala din na pa'y naplansya dagiti kawas ko ama panidya opisina. Anyan? Naglukon ni Dileng? Makapasurun nga ron, Pipita. Tako na asaan na kano amasangot at plansa. Taado pa'y labaan na. Na yan. Nambayan niyon, ma'am. Siya kundi mang plansa iti kawasyaw. Agyaman ang Pipita. Sa bali ka talaga no maidilig iti dayjay padam akatulong. Nasken ama pasublik ti sigod a panagtalag kanyak ni Mamlay ka. Tabaran siya tumutla ang ti isubli na amang taripato kanina na Roseng. Ang kasano nga ta? Pipita mo tan ti talken kan daydayawan na ti serbisyo na. Ay, saan ang mabalin? Nasken adadaulag tinapintas a record ni Pipita kadagiti amo mi. Ano niya ngay ti aramidag? Amukon. Wan,
Apay kit din na saan. Aramidag tinapanunot ko. Hello, kamuto. Imawag ka man? Una ta, mailiwak ba ta makisarsarita keng ka? Kumusta kay nga rin gini Pupoy? Nasayat ka malata. Ay talaeng ta, surdo ang aming pinsan ni Pupoy no daduma. An-anusam ni Pupoy, kamuto. Isuti na ano sa katulungan may tigar din tayo. Wan, mapapara naman ti pidit ko no daduma. Anya nga minti masansan nga ilukluko na kan kaya, kamuto? Ha? Ay, di mo damagan pa eh. Kababain. Apay amabain ka amang ibaga. Ay, kapata panagrik nga kasla sa anak alalaki na lok-lok winak. Ti, anya? Ay, saan mo nauntunan? Baliwan tanti saritaan, sana dayta. Interesado ang karod amangam mo. Tapna amok to ti ibagbaga kini Pupoy, into nagsarita kami. Kaya mo. Makagurak no di mo ibaga kanya. Anya? Ibaga mo na niya ti masansan nga yangaw kan ni Pupoy, nga isot pagsuro nam launay no dadtuma. Kuan, ti kawan pa inubiak. Anya? Apay ngamin kamuto. Awan ka di tirantam amang asawa? Ada, tajak kay taglakla kaya baro. Adan ayan na kurso na dama babae. Ay, Oh, apay adi ka mga sungbat. Sungbatam ti saludsud ko, kamuto. Adan. Ha? Asino? Mabalik ka di amamuan? Anya? Asino mo't nga tinagasat a babae, kamuto? Pipita. Ikag babay na mga ibaga. Agayim tamat. Asino tinakurso na daam, ha, kamuto? Ha? Nagdadabot ti cellphone na? Nalubat nga ta? Di na naiba ka no, asino di ko na nakurso na daan na a babae. Oops! Sakbay nga ituloy tayo, dito istorya tayo bida tayo, ani Super Pipita, dawatik pa man nga pakipindutam laing bit, dito subscribe button, no di ka pa nakapag-subscribe, at magtuloy iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Muto. Apay ka sa bumbumsak ka. Kan urila agtutukuilan tilang it mo. Wano, naan-ano anda ka. Saan? Apay nga ka sa titsura. Gaputan nag-nervyosa kiti hosto. Ne, apay ano si nagnervyosan? Ti saludsud kanyak ni Pipita itay mawag. Baglakit din ta, nairana na lubat ti cellphone ko. Iso ayak ng sungbatan ti damdamagan na. Anya, dinamag na king ka. Mas daw ka no. No apay nga awan pa'y nobiyak. Idin ko ta, guwapo akman. Anya. Na, Apo, ura ka lang na pa uyak. Itinangay ko, guwapo ka. kagpay sumot. Alawanan, guwapo ka. Saan ako nakumontra? Kat, kanya nga ruting sungbat mo. Di imbagak nga dan kursunadak. Anya? Kat, dahi tati, nagling itak iti husto. Kaslak nan anungan iti si Maron asaludsod ni Pipita. Ta dinamag na no asino ti kursunadak. Sus na kapsut kan. Di bagam kuman nga iso ti kras mo. San ko anay baga? Tapag isumot ang nalubatan ti cellphone ko. Ay, awagak. Tayo bagaking kwa na nga iso ti kursunata. Ay saan? Napalalo ti yaman ko iti nalubat ti cellphone ko. Ta saan ko anay baga nga isot kursunadak. Sa kalpasan na. Pawagam. Ay, manjak. Pipita, umay ka man. Pipita. Ako yun, Ana Rosay. Ay, diyak kursunada to impabadom kanyak tani. Nagpudot. Susukatan nakman. Nay, anya nga ruti kahit yung ay suot, nana. Jay man sabong-sabungan a blouse ko, ta isot na layak. May mayat day jay nga isot ibadog. Ay, di nalabagat isabong-sabong na, nana. Wen, tay di ipagbagam iti a kursunadam a blouse. Ay, ayan na nga tanday jay. Kat mo nakitak mo ti di a kinupin mo. Halahin kalaan tay suman ti ipabadom kanyak. O nana, inakbiro ka ni ti aparadoryaw.
Ala, mapanta nga roden. Agad ni. Pudutan ako na yan. Dito'y bado. Wen, Nana Roseng. Naaramid konti muna pa kay babay na ni Pipita. Sigurado ang maikat mati pa nagtalag ti amo mikan kwa na. Numaduktalan dati inaramid ko apagdaksan na. Dileng! Ni Pipita, umay dito'y ayan ko. Dileng! Di mo na nakita di sabong-sabungan na blouse ni Nana Roseng? Iso ka no, ti kayat na pagbado ka. Pututin ka no, di bado na. Ha? Ay, saan Pipita? Napayagan na jak nakita day jay blouse ni Nana Roseng. Sa dino nga tante ayan na. Pipita! Nay, ay ban na ko. Pipita! Sige nga Roden Dileng, panawan kan ditoy. Makaratut ni Pipita mang birbirok iti paborito a blouse ni Nana Roseng. Di na mo nga inlaok ko kadagiti arwatan na. Pagtatakawak ni Pipita. Papaya may kulkulang ka. Yawan. Wendo, masayangan ka matlaan. Di saan mo apan nakaiba kay akursyonada may Pipita. Ay kaya't mo taawagat kasarita ma. Saan? Yakayat. Ni, agriring bita sa mo. Bagka pa. Munon haka anak ang nakadlaw. Sino nga tamo dito? Ni Pipita. Ay kasarita mo. Kung daway mo amang sumbat, di dinamag na king ka. Yakayat. Nermyosa ka. Ha? Ay mo tuner sa cellphone mo. Tasakti makasarita king kuano. Naglaing kan? Ang mga nutilada nga, ibagbagam gid. Ay wala nga umawag ti kay Jimta. Bayam lang ta. Ha? Kaya't mo asawan, isinabang ti yawag mo. Wen, daka sarita. Ang mga nudamagan naman no asino ti kursonada. Oo na yan. Nung kaano kaya kasapulak ti kasarasarita. Isumot ti sana isusumbat ni Kamoto. Ay. Maluksawag iti panangot kanyak ni Nana Roseng. Kaputasan ko ba't ang nabiro kan ti paborito na blouse. Ha? Ni Mamlay ka. Isun ti dimtang. Pipita! Umay ka man, biit! Umaya kon, ma'am! Ma'am. Ala, man dagiti ginatgatang ko dita compartment. Wait, ma'am. Ni, napay ngagsangsangit ka, Pipita. Ma'am. Napuli nga naklaan. Diyak kaya't apaglibakan nak, Pipita. Ang dalakit di sa bali ang makagapuno, apay ngagsangsangit ka. Ni mamang yung ma'am. Kinaungat na kitay. Ha? Apay kinaungat na ka? Kapo ata jak na birukan di paborito na blouse na iso kumati pagbado na. Ani? Di sabong-sabungan a blouse na ti mapukpukaw, Pipita? Uwin, ma'am. No, nakitak pa'y mat akinupan mo dahi dya iti. Uwin nga rod, ma'am. Jak mo't amon mo sa dino tinakaisulsulsilan na. Biro kang, Pipita. Tas sigurado asan nakaasardangan ni mamang. Aging gaadi mo mabirukan dahi dya abado na. Inyikan ka iti meriendayo. Naimas. Ay, diyan kaya tagmerienda. Naimas ti naramid ka Olympia, nana. Uray isot kay imaasan. Diyan kaya Pipita. Di kay ka di mabising, nana. Wano, kaya ti mangan itin na poy? Igaawan kayo? At tapay matlang ti dayo itaal daw nga adobo. Diyan kaya timangan ka nagmerienda Pipita. Diyan may pangpanganan dyan na pukaw apadok. Apay, di mo pa'y nabirukan, Pipita? Saan pa'y nga rod, ma'am? Ay, Dileng. Tulungan tuman amang birok ni Pipita. Ay, uwan na. Datayo atalon ti mang birok, Dileng, Pipita. Ha? Ay, dakamlatan ka ni Dileng, mamlay ka. May mayat, dotalo tayo. Tabarang nadardaras ti pa nakabirok tayo ti mapukpukaw abado ni mamang. Ala, sige, kay nga agbirokan Uwan, nana. Sa dino ti unaan tayo pagbirukan. Kuna ni Pipita, kinita na amin ang asulit ti salas. Ngam kaskas di nga awan nakita na. Isu nga, iti kwartom ti saruno tayo pagbirukan, Pipita. Anya? Apay nga iti kwartok, Dileng. Alangan nga lamang ko, wano takawag ti bado ni Nana Roseng.
Amumi nga rod, no di tay agsukimat iti silid mo. Kanura iti silid ko. Agbirok tayo mat ijay no awan iti silid mo ti mapukpukaw abado ni Nana Roseng. Sige, tapno awanan ti ado asao. Rugyan tayong tagbiro. Ay, mamlay ka. Gaputakas lang maluksaw man ni Pipita iti imbagak nga iti silid na ti unahan tayo apagsukimatan. Iti latan kwartok ti unahan tayo. Sige, intay nga raw dan agbirok iti silid mo, Diling. Ngam kuy daw ka no iti kwartom ti pakakitaan tayo iti mapukpukaw abado ni Mamang. Mamlay ka. No siyak tinangilembang uno nang takaw iti DJ a blouse ni Mamang Yaw. Adayaw nga ibagak nga intay agbirok iti silid ko. Sige nga rod, Pipita. No kasano ti kinadalos ti konsensya ni Diling mamlay ka? Kasta akmat. Kaya't mumatla nga rod, amakalkal dagiti arwatom iti silid mo. No, iso ti pakadalusan kanyaman nga atap kanyak. Apay kit dinasaan? Nya pay lang nga rod tir orayan tayo. Intayon. Masapol na masukay ko amin na pinoon ti mamulak anatang. At nung napintas ti panagrangin. Yan panagkarayam dagiti ramot na. Kamu to. Napuda tan, nagawit tan. Madamdaman to. Tulungan nakpay dito bobraag. Oh, sulumlatan. Tani, laban nung gakon. Nagawit takit tan. Saan pa'y mo ta nagtandag yinit? Awan pa alas 12. Ne. Nagagat ka man ita. Mayat ka mo mga trabaho Siyempre. Gapot na makay-ayo manan dagiti mula anatang. Ure dagiti natang ko. Kat makay-ayo na matan ka mo to. Nangam. Narigat mat no. Igumus tayo unay si Agbando. Tama nga nagsakit tayo. Saan man natila daatal-talaw tawag? May kakaidin. Nagawitan. Umunakan. Inatamay tibagay kag trabaho. Awid lat ibagbagam. Agawid kalatan no di ka makaaros. Nakita yo mat, mamlay ka, Pipita. Kiniwar tayo amin agamit kada arwatok dito'y silid ko ngam awan na birukan tayo. Nadalusanan tinagan mo kanyak, Diling. Sige, intayo mo't iti silid mo, Pipita. Uray sukimatan tayo mat amin iti unang ti kwartok, ma'am. Masigurado nga wan iti birbirukan tayo. Para makitan to, Pipita. Sige, intay nga rodan iti silid mo. Sige. Rugyan nyo nakiwarin na kita ruwatak dito eh. Amin na kita gamit ko, mamlay ka. Diling. Tumulong ka mat-atap no alalis to, ti pa nagbirok tayo. Siya kung timang lukat deta jurabox mo, Pipita. Wen, ma'am. Nawaya kayo amang lukat ka dagiti nakapumpan nga arwatak. Siyak mat timang kita iti amin asule dito'y silid mo, Pipita. Ure sa dino asulit ipang birukan nyo. Masigurado nga awan dito iti birbirukan tayo. Sa anak mo't nagtatakaw, ma'am. Ne. Nagadugayan nga arwatan, Pipita. Wen, ma'am. Ha? Ay, dito na bungon a regalo dito akin ba nga uyusan ti jurabox mo, Pipita. Ha? Nay? Apay nga peso dahi ta nabungon a regalo dita? Nay? Awan amok ang kabil ko dita, jurabox ko. Saan ka man nga gindidiam mo, Pipita? Adalakit di pang tidami tiday ta regalo. Diling, no addaman kayat a regalo ni Pipita, kat awanan ti bibiyang ta. Ma'am, luktan nyo kit tiday ta regalo, tap numamon tayo no nyat lagyan na. Anya? Ay saanin, Diling? Nakababayin mo't kini Pipita. Ay, di kaya agluklukat latan. Amangan no bomba tinagyan day ta nabungon. Amangan no da nakastrict di day na puutan kat kaya da tayo bombaan. Anya? Saan na ka man abot-bot ngan, Pipita? Hey, mabuti nga klaan. Amangan no bomba tinagyan day ta regalo. Muntay mamlay ka, siya kung timang lukat itiday ta. Sinimbarot mo ba't latan, Diling? Magagaran ako namang kita tinagyan da ito'y regalo. Ano, mabuti nga kung mamlay ka. Umay kayo, umadayo tayo pilan. Saan kayo nga umadayaw? Nalukat ako, iso da ito. Ha? 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 Ti sabung-sabungan a blouse ni Mamang? Iso tinagyan day talinukatam a regalo, Diling? Dayjay, ingguyo dan ni mamlay ka ni Pipita anapan inya sidag ka ni Mamang na. Ison tinapabasol anangala iti blouse ni Nana Roseng. Di daam mo asyak ti akin aramid.
Nasaya at mat. Tapno dumakas ti imahe day jay akatulong no yaya. Maya tinapanunot ko. Dakdakas to pa'y ti aramidag. No isulat ta ti agtultuloy ang mga iwan kanina na Roseng. Sa lood ka, Pipita. Kaya mukot na saya at kangam saan magkayam. Ala, nadalos ti konsensyak na naruseng. San asyak ti akin aramin iti ipapabasol yung kanya? Asino kumangarod nga ay aber? Idinto nga iti silid mo tinakasarakan may iti sapsapulo ka badok. Kan binungon mun sa ti. Ay, dan sa magpangirigalwab ko ba, Pipita? Awan regalwak nana. Ay, sumardagan! Di ka nagrason. Tadala nga makapungtutakan ka. Manipotita, diyak kaya tadasikat ti mga sikaso kan diyak. Anya? Unang nana, siyak ti pinusgan ni Ma'am Laika amang istibar kada kayo. Nakasarita kon ti anak ko. Imbagagkan ko nang agsinukat kayo malang kin ni Dileng iti trabaho. Anya? Ay, unang nana, sikapan na kayo idi ni Dileng. Saan nga iso ti magsipsikap kanyak no dikat sika. Napabasol laang ni Dileng kapoy ti aramid mo. Una yan, Ma'am. Siyak matun diyang balbalin na dakas. Oops, sakbay nga ituloy tayo, dito istorya tayo bida tayo, ani Super Pipita, yawatik pa man nga pakipindutam laing bit, dito subscribe button, no di ka pa nakapag-subscribe, at log tuloy, iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Agpay sa mamlay ka? Siyak man ang timang taripato ka ni mamangyaw? Wan Dileng, kasaan akayat ni mamang ni Pipita nga iso timang taripato kan kuana. Napaluksawan na unay din naduktalan tayo. Kunak to maya jay naramid ko. Effective. Ay, Dileng, apay anay ko lang kamutan. Ay ikwa ma'am. Gaputa, kaslasan ko pa'y laapat yan nga isublida kiti sigod at trabaho. Isuhanay ko langak. Sige, ingkakit din digusan ni mama. Tapno mamatikan. Ay uwan ma'am, inakaon. Nagtardarasan anapan. Kay ayaw na unay ti mga iwan kini mamang. Oray isukot awan mat inamin na amadi nga aramid na. Ngamday di pa nagsapatana. Nga oray agpusingar ti pusing na. No iso ti manggatgatas iti day di ginatang ko para kini mamang. Napasamag kan kuhan. Sino nga tangag pa iso ti dakas kan nasaya at kadakuhan kini Pipita. Anya ti aramida. Tapno kada patuktalak kadakwada. Among kong ibagak to ang mapandag pasyaradwa. Kat iti kaawan dati ito balay. Agpay kabitak to iti CCTV at di da maamamuan. Hello, Pipita. Pagmantan sa akong timawag. Ay, wan ka mo to. Gaputa, pinag-day off ta kami dagiti amo may. Anda kita dito'y parke. Idinto ta, tikadwa ka katulong, nakanmot iti balay ti kasinsin na. Mayat man tayo ni kanda kayo di kundaway nga kaliwaksay. Wan, kat barang na may liwliwag ko dagiti madita mapaspasa amak iti biyag ko. Abay, ada ka di problema, Pipita? Anda ka mo to, nadagsan para kanyak. Anya ti problema? Napabaso na kasiksika apak ti ewan ko abakit. Anya? Nay, apay si kamot din ti mapabasol. Idinto at ikatwa makatulong, tikas lamang siksikap ako na idi nagsasarita da. So asikan ti pinuskan na, mang taripato. Ay nakamuto, atid nga istorya, no apay asyak itan ti mapapabasol. Dumag ka ha, istorya no kasano asyak ti nagbali na dakas. Apay nagpaikabit ka iti CCTV dito'y balaylay ka. Tapno maamuan tayo no asino at talaga ti dakas kan nasaya at kadagiti dua katulong ta mamang. Nya? So pinag-day-off ko da Pipita kan Dileng. Tapno di da maamuan nga da nakapost a CCTV dito'y balay ta. At atapan ta iti ani Dileng ti magsiksikap kanya. Napanagnakan ta ani magayam Pipita tagar aramid iti linuluko. Saan apulos nga aminin ni Pipita nga iso ti akin aramid day di nakita tayo iti silid na mamang. Asino kumapay nga rod aber? Mabalimot nga ata sa bali nga akin aramid. Tapno saan tanapyaran ni Pipita.
Ni gata Diling? Upat tayo lang iti daytoy abalay mamang. Ket nung kalawaan tayo tagpanuno. Awan sa bali no saan nga iso timang padpadakas iti imahe ni Pipita. Wen angam, at tama nakitang iti kwarto ni Diling. Anak kaigapuan ti kaawanan ti panagpiertakan kwa na. Saan nga ta ani Pipita ti akin aramid iti dayjay? Tapno mapadakas ti imahe ni Diling. Narigat na panunutan, mama. Ngambaran no iti pinaikabit ko a CCTV. Kat maamuan tan tumatlaan no asino kadag iti dua. Titakas kan nasayaan. Hanati ko lang kamuto. Papapasulan dyan ni Pipita. Asiksikapan na ti amo na abak. Wen, iso na dagsin ka no ti barukong na ita. Anyan, naggalasan ti ugali dati ti amo na. San adag iti amo na ti madi ti ugali na pupoy. Ni, asino nga ron? Jay pada na akatulong. Anya? Iso ti atapon ni Pipita amang padpadakas king kuana. Baba ni ti panagramid na kadag iti saan amay parbeng. Naglulukon na dyan kadwa na katulong. Anya tayong tinagan na? Napay armam. Diling ka no. Ay sus, nagan na laan. Delikadon. Diling kwenten. Ay sus. Ay kamuto. Awan amom mangkukulam. Tapakulam talaan yan. Salbag ka mat. San man natilad da sa asawam mat? Aman, tapno mabalis taday di adiling. Kung guna na amang dadal iti imahe ti gayam ta. Salot ka mat. Ipakita mo lang nga di ka makimismis ha. Nang kwede nga in sermon ni Apo Pade. Ano batwen da kay ti bato. Batwen mat iti tinapay. Anya? Oh. Eh di pwede nagbuena sinti karirim no kasta teramidam. Ay mati. Dak umano ko. Mamlay ka. Nagadukit din at chocolate dayta. Kan ada pay pizza, kan bibingka. Pinagatang amin kanyak ni mamang dagita. Taiso ka no ti kayat na merienda. Kasta aya? Wen, iso nga no dumawat to ti merienda na. Kat dagita ti pasangam kan kwa na. Wen ma'am. Sige. Inna ko ni dya opisina. Makaamukan ka ni mamang. Wen ma'am. Awan danag. Tsak umanugot at tsak maramanan amin dagito'y aginat gatang ni mamlay ka. Ang lukon ni Diling. Pati dagiti namurungan na nga arwaten na. Hindi po namatin ka dagiti laba ang arwatan dagiti amo mi. Ay. Siyak matin ti paglabaan na ka dagiti kawas na. Ay. Tsak kaya talabaan na kita. Ilasin ko. Ipan ko dita may sa palanggana. Ha? Tsak ipalubos nga alilaan na kipada kakatulong. Kamuto, apay amay kulkulang ka. Nye, di mo samat maiyulot ang trabaho dito yung garting ta. Talaga saan? Malagip ko lata dagitin pulong kanyak ni Pipita. Anya nga tano pasyaran tayo ti balaya pagpapayan na. Anya, ajak kayat. Tama nga nyo, mapadakas tamat nyo yung tapamasyar. Ha? Anya? Wala nga kasano nga raw din ni Pipita. Anya kan aya, uray mapanta, awan ti may tulong ta. Adda, takasarita ta dagiti amo ni Pipita. Ipaneknek ta kadakwada anasaya at ikayim ta. Kat di na maarami dagiti papabasol dagang wan nagatutbado na, nagbaknang. Ay kamuto, saan amabaling nga mapanta? Masapol ano mapanta kat ipakadam kinipipita. O di ipakadak. Mapit lang, tawagak kat ibagak ang mapanta. Hello, kamuto. Apay nga mawag ka? Kaputa, mariribo ka na kiti na ibagam kanya kakasasaan mo di tabalaya pagpapayam. Ay, saan ka ko ba mariribukan, kamuto? Tulungan na kiti nga kararag. Asapay lang kumata maamuan tungot lang dagiti amo me no asino ti dakas ken nasayahat kada kami ken dili. Wen, namnamaem ngay kararagan na ka. Anyang nga tanong may nakapasyaran di tabalaya pagpapayam. Anya? Ay saan ka mo to? Saan kayo ngumumay? Tabay. Ang mga nadamay na mapukaw na umay kayo. Da kayo kini popoy ti mapapasol.
Isuasan kayo umay. Ato, nagkimas sa amin na gito at chocolate para kumay kaiwan ko abakat. Kanag-amin. Uray dato, ibibing ka kang pizza. Kanag pa yan. Katibungan namin na gito. Ipan ko ilibas nga isil-sil iti sulit ti kwarto ni Pipita. Tapno isunto man ang ti mapabasol. Sindikapan ko na nga raw. Pagbiyagan ti karadkad. Sapay na ko ma, ta iti panagawid ko iti balay. At danton maduktalak babain iti na imuntar a CCTV iti unik ti balay mi. Ay, ni mama, iso da ito yung mawawag. Hello, mamang! Babayag ka kadipay nga agawid, iha. On the way akon, mama. Ngapay ka, te? Mabisina kon. Di ibagayo iti yayayo, apakanan na kayo. Ado ti ginatang ko ama ka na para kada kayo, mamang. Saan ko garot ang makita ni Dilig? Anya? Remor ka di tita balay, mamang? Tsaka mo taitay pa'y apugpugkawag ng dimat o masinagwan mo sumumbat. Ningarot pipita. At ay dilikot di balay, tagi salsalapay ka nagitili na baad na. Ngala, bayan nyo no diyo makita ni Diling. Uray kat asidiga kon. Syakton timang pakan kada kayo, apaman asumang putak di tabalay. Dayta, naisel-sel kon iti kwarto ni Pipita dagiti nanganak iti chocolate. Agraman ti plastik ti bibingka ken karton ti pizza aginatang ni Mamlay ka para kumakanina na roseng. Dilakit di Pipita ti mapabasol manan anangan kadagi jay akinan ko. Diling! Mamlay ka. Suyadim ta. Kanda mo na yung bit-bit na anak kasupo ta si Mang Pat. Hoy, Diling! Umasinag ka na! Pasikan ti mangisarap ka dagito yung ginatgatang ko! Ay, wen ma, umaya ka! Naglaboy rin. Nakimasintain naman kamo to. Ano? Tatak imported sa kay dia. Awan. Impasarabo kanyak ni pare Alan na siman. Ay, tumagay akmat Di tumagay ka. Di mo na ang mga mabartag ka. May tatama ba ka? Basta imported laki din, di pa kabat ka kamo to. Kadung mo. Nga maguri ka man. Itaman pa'y asinangom si Arat. Gaputa da ito ilang ti amo ka pangiliwliwaga kiti pa nagproblema kini Pipita. Jesus, di mo unay apang panunutin ni Pipita, kamuto. Taamangan nyo maabak ti panunod mo kat ang maulong ka. Ha? Saan man natili? Bagbagam si ka siguro. Narigat ti. Sumartagan. Uminom kalatan, di ka nagsasao. Ay, kit. Di kagungit Ambo, nasimpat ka mat ti panagkulakit. Nasingpet nun nasingpet. Ngamtay ko na nga rod ni Canistor. Oray nasingpet ti may sa tao, amo na matlatat agunget. Apay nga insirek nak dito silid mo. Apay di mo kaya ta pinastrek ni Diling. Gaputa kayat ko at tayo laang adwa ti mang review to CCTV ana impuntar dito'y balay, mamang. Anya? Barang nung addan maduktalan tayo nga aramid dagiti dua akatulong tayo. Ha? Ay, leka. Kita am ti buy-buyain ta a CCTV. Diling di ta simrak iti bakante a kwarto. Anya nga tati aramidan na. Dagiti ginatang ko at chocolate. Bibingka, kanpisa. Isuti, dinireksyon ng inala. Ha? Ay, kinanan dagiti ginatang mo para kumakanyak lay ka. Salbak. Sugayam ti maditi aramidan na, mamang. Ay, una yan. Di pa nangalangal na iti chocolate. Uri ti bibingka kanpisa, mamang. Dagiti nanganan na. Kinayuskos na amin kat pitarimuaran. Ang turong iti kwarto ni Pipita, mama. Simrakat na pa na insilsil iti sulit iti kwarto ni Pipita dagiti nanganan na iti chocolate. Agraman ti karton tin
pizza kan kastamutan ti nanganan na abal ko ti bibingka. Isugayam ti matiti aramidan na mama. Nana Roseng, dagiti sapsapulag nga ipamerienda ko makada kayo. Kat nakitak abungon dalangan tinabate. Nakitak iti suli ti kwarto ni Pipita, nana. Ay, sino nga ron ti amom anagan ka na gijay diling? Ay, syempre, ni Pipita, ta iti kwarto na tinakakitak ti bungon ti chocolate. Agraman karton ti pizza, kan plastic ti bibingka, nana. Saan nga ni Pipita tinangad, Dileng? Ha? Sino nga ron, mamlay ka? Si Kaadiling. Anya? Ay, Pipita, dinakman pabasulan na kasta. Ta iti kwartom tinakakitak ti bungon ti chocolate. Agraman ti karton ti pizza, kan ap-ap ti bibingka. Wag! Agpaiso nga da iti kwarto ni Pipita dagiti impagam. Ngam sikat tinangikabil ka dagiti jay diling. Sikat imang siksikap kanyak. Ay, saan, Nana Roseng? Di kay kumago nga takasta. Nasingpat kay mat ti panagkunak. Uray na singpot ni Nana Roseng, amo naman ti ako nga't Diling. Iso di ka naglibak. Nakita da iti CCTV dagiti madi ngay nararamid mo. Anya, ada CCTV dito'y balayo, mamlay ka? Wan, Dileng, adan. Tinakabitak adiyo na amamuan. Kat tangay sika tinakita mi iti CCTV nga agar-aramid ti saan anasayaat. Kat ikatan ka nakaskatulong kaniyaya ni Mamang. Saan Di na kumaikatan na, mamlay ka. Pakawanan da. Kan kastabatan kan ka, Pipita. Nung mapakawan ta ka man, kat saan akas ka rin na natan ang mapasublimi ti dinadaal mo at talag. Kan uray asino akasisingpatan na tao, no nagaramidap ti saan anasayaat, kat amo na lang tate agungat Diling. Bitaan dere miti nagibusan iti istorya nga netampo kita nga gundaway. Pataan naman tayo sumarado nga pan nakigasam-gasat. Tuy bida tayo ani Super Pepita. Sa pailang pumata naniliwa kayo pabayad kita ito nga drama. Tapos daw makaiba ay tiraksak ken liliwa dagiti kapadasan. Tuy bida tayo. Intan sumarado naman. Di mo ko manipipata di tag-like ken subscribe. Ken pakishare met tanda ito nga video tayo. Agyaman na kata kayo amin nga nakipagdingig.